Bakunzi baruka info munyemerere mbasuze kandi nongere kubaha ikaze muri aya masaha rero aho tugiye kubagezaho amakuru agezweho hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byamaze kuba rero biba ibindi nkuko nkunda kubabwira umunsi ku munsi. Byagenze bite rero kugira ngo never of course rumvikana yisanze mu ndege bari kumuha lift imucyura. Ese muzi uko byarangiye? Ibyo sishaka kubitindaho ahubwo munyemerere byagenze bite kugira ngo Tshisekedi yongere kwisanga muri South Africa, yagiye kwinginga Ramaphosa ngo amuhereze ubufasha nk'ubutabazi bwa nyuma ibe nka finale. Munyemerere inkono ngiye nyigarukeho kuko nyizanyeho version nshyashya. Mu yandi magambo nyizanyeho amakuru mashya kugira ngo wumve uburyo South Africa igarutse mu rugamba mu isura nshyashya. Hanyuma n'abasirikare bari baje mu rugamba bange kuza, bivuga ko bashatse kuzana ikipe nshya mu rugamba. Aya makuru ni meza kandi uraza kumva araza kugufasha. Hanyuma ariko kandi bijyo ngibyo nabyo kugira ngo abagabo bafate uyu mwanzuro nuko umutwe nyeshyamba nawo wamaze gupakira n'amakamyo menshi cyane yamanutse mu ijoro azanga bukavuza abasirikare ndetse abandi berekeza za Runingo. Bamaze kumenemo ingabo nyinshi cyane, bisa nkaho rero byamaze kurangira. Ariko kandi nkaho bidahagije, leta Kinshasa yamaze gufata Sukoyi, ibintu ikoreye Masisi ntago bisanzwe. Sukoyi 25 yagarutse mu rugamba, ije ari nshyashya, ije iri kurimbagura. Ibintu ikoreye umutwe nyeshyamba Masisi n'abaturage n'amazu iratwitsira rimbo ikuyeho. Nagahinda gakabije cyane bongeye gutera abaturage ba Masisi. Nkaho bidahagije rero, imirwano iberesha Bunda ngo zarendo zikoze akarasisi Shabunda ko kurasa gusa nta kindi. Shabunda habaye imirwano ikomeye cyane. Hanyuma ariko kandi ndongera nkubwire byinshi byo bitandukanye ku makuru azindutse mu rugamba mu bice bigiye bitandukanye. Bana natwe rero muri kano kanya turi kugica munsi aho tugiye kugeza rero amakuru agiye atandukanye hano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse si ibyo gusa, turakubwira uburyo u Rwanda dushobora kuza kuba igihugu cya mbere muri Afrika gifite ibirindiro by'igisirikare cyabo mu kindi gihugu. Ese ibyo ngibyo biraza kugenda bisobanukirwa? Niyo mpamvu ndaga kugira ngo mu by'ukuri imbaje gusobanura byinshi bigiye bitandukanye muri rugamba. Hanyuma nakatwabwiye ko rero hari imitwe ibiri y'abayifomu cyangwa se urugamba ruri kubera hanga muri za Mwenga, urugamba rukomeye cyane. Byamaze kuba ibindi rero. Mbahaye ikaze muri aya makuru. Icyo mbasaba nta kindi nukubana natwe muri aya makuru kugira ngo uko bwije nuko bukeye murushaho kugenda mubana natwe, amakuru agenda bagereraho ku gihe. Amakuru agenda bagereraho ku gihe. Kugira rwose amakuru bageraho ku gihe. Hayego mbahaye ikaze rero muri aya makuru yacu. Nje muva ni Nelson munakurikiye, ni Nelson mashini mutangazaji wa habari nyiri magazine urekora ukirangiye frontend commander bitaraba mbampari birina kwa mbampari imbere ku mirongo y'urugamba. Munyemerero dutanye n'amakuru yacu, nizere ko mwemeze neza mu bice byo bitandukanye, abari amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'ingera bwaryo, abari muri East Africa ndetse namwe muri mu ntara gatandatu y'aba diaspora mwese I salute. Amakuru dufite rero, murabizi rero ko nkuko babwiye muri kerera umugabo bita Evariste Ndayishimiye nawe ibyo byamukomeranye cyane. Ariko munyemerere mpere kuri Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida w'igihugu cya Kongo muri kano kanya uri mu kaga, uri mu mazabira, usa nkaho yabuze icyerekezo. Byagenze bite kugira ngo n'umugabo agaragare ko yabuze icyerekezo, ubundi ibintu bise nkaho bimuhindamukanye? Amakuru mfite muri kano kanya nta kindi kidasanzwe arizo kugenda mbwira. Araza kugenda mbwira ko urugamba rwamaze kuba urugamba, bituma uyu mugabo bimushyira kuri pressure, arongera asubira muri South Africa. Abagabo bavuye mu rugamba babona ko rubagoye. Munyemerere mbigarukeho. South Africa yavuye mu rugamba ibona ko rubigoye, yatsinzwe urugamba. Himanika amaboko, abasirikare babo bamanika amaboko hano Goma, Mubambiro, Sake n'ahandi bagiye bajya kurwana. Babonye bikomeye, imodoka zabo bazishyiraho udutambaro tugaragaza ko batsinzwe, ndetse n'abugabo bamanika amaboko. Abakobwa bamwe baterwa mada, abandi baratoroka. Byarakomeye kugeza ubwo komanda wabo wari ubayoboye icyo gihe yagiye afasha akavideo ka telefone aravuga ati makenga wandekeye ingabo unyica ingabo urazimaze, wandekeye ingabo nimba udashaka ko igihugu cya South Africa cyose
tukirunda ahangaha tuje kuguhiga. Wagiye ukicara ukaganira na perezida wawe mugakemura ikibazo, ukandekera ingabo kuzimaze. Uwo nguwo yari uyoboye urugamba ahangaha muri Congo wa South Africa. Birasa nkaho abana bagabo bo bundi bari baje mu rugamba badafite amakuru yuzuye, bari bababeshye kugira ngo baze mu rugamba, babeshye ko bari buje kurwanya umutwe wa 23 wigometse ku gihugu, wanze ibiganiro na leta, icyo wari ukwica abaturage, icyo wari ukurasa. Nyamara bahageze basanze ibidatandukanye bitewe n'iriya video uriya musirikare yafashe. Kuko mu byo yavuze ko ngo Makenga agenda wicare ku ntebe. Munyemerere igihe yongeye kuvuga inkuru nabaza nkayisasira. Yaravuze ngo Makenga icara ku ntebe na president emera. Yaravuga ati wakemeye ukicara ku ntebe. Mane magambo asa nkaho bari afite amakuru yuko umutwe w'inyeshyamba wanze kwicara ku ntebe y'ibiganiro. Ahantu muze kubyumva neza cyane. Uraza guhita wumva impamvu bana bagabo baje mu rugamba batazi, nini impamvu batsinzwe, bagera ahangaha bagabona bitandukanye n'ibyo bababwiye. Mu yandi magambo baje mu rugamba rwa politike batari bazi, bahawe amakuru ataranyaye. Bahageze nubwo tuvuga ngo baratsinzwe urugamba, ahubwo bahageze babona bari kurwana urugamba batazi, babona bari kubwirwa ngo bajya kurasa abaturage, babona bari kubwirwa ngo barasa abaturage, banarasa inyeshyamba. Ahubwo babona izi nyeshyamba zirimo zirakavaringa abaturage kurusha uko zakabaye ziri kubarasa, kandi baraje bahawe amakuru yuko izi nyeshyamba zirasa abaturage. Noneho babona izi nyeshyamba zirabacanaho umuriro, zibarase ziri kubarasa zibahiga, kubera ko bafatwaga nkaho baze kurasa inyeshyamba z'akarengane. Niyo mpamvu nubwo mvuga ngo izi ngabo za SADC zaratsinzwe, zinga muri zo zangaga kuza kurwana. Zinga muri zo zangaga kuza kurwana kubera ikirere. Zangaga kuza kurwana kubera ko zari zamaze kumenya amakuru atandukanye nayo bahawe kugira ngo baze mu rugamba. Hanyuma zo zanga no zigeraho zanga no kurwana, kugeza ubwo rero M23 izigotera hagati zikamanika amaboko. Cyo kintu muze kucyumva neza cyane. Intwaro zirafatirwa, abamwe bashatse kurwana bararashwe. Icya kabiri banasanze igisirikare bari baje kurwanya kibarenzeho. Mene magambo basanze umutwe nyeshyamba ubarenzeho mu rugamba, wari ubarenzeho cyane ku rwego rwo hejuru, wari ubarenzeho cyane mu rugamba. Bahitamo kugira gute? Kumanika amaboko. None kuri incuro rero mpamvu mbaje kuvuga ibyo ngibyo, abagabo batsinzwe mu rugamba nibo bongeye kujya kwitabazwa ngo bagarurwe mu rugamba. Reka maze babwire no nkuru. Tshisekedi yitabaje ministiri w'ingabo, ni ministiri w'ingabo, chef d'état major, ministiri w'ingabo ariko I think yitabaza Kayikwamba. Baragaje bamanuka kwa Ramaphosa, baragenda bakwita ipfukamiro hasi, baringinga, baravuga ati Ramaphosa ko kubizi twafatanyije urugamba kuva cyake, ko kandi mfite n'amakuru y'uko wari inshuti na papa. Gute wantererana ari we nsigaranye? Gute wantererana ari we nsigaranye mu rugamba? Wakongeye ukagaruka rimwe ukandwana ukandwaza tukarwana ifinali. Wakongeye ukanyemera tukarwana ifinali tukareba uko byagenda. Undi se uti gute? Undi uti gute tubirwane gute? Ndaramubwira ati untabaye irya none nanjye ubutaha nazirwanako. Ati surashaka iki? Ati uko mbona ni delegation yanjye twazanye, turashaka wongeye duhereza ingabo. Tiko ko ari indege twaguze, uduhereza izindi ndege. Ati urugamba dukoreshemo indege gusa, wenda n'abakomando bake. Ramaphosa aramwumvira, afashe telefone ahamagara chef d'état major. Arabwira ati you know what? Babagabo bageze hano. Tabara ndwana uremera gusura ku gikopo, ujya gukomanga igikopo, uzane abandi basirikare tugende niki? Chef d'état major ati waranshoye, ntago nemera. Kuko mubyibuke neza babasirikare ba South Africa bari baje bageze hano
bategeka kurasa abaturage. Murabyibuka abasirikare bavuze ati twebwe turasa abaturage ejo dushinjwe ibyaha by'intambara tujye gufungwa, mwebwe mwibereye ku ntebe zanyu. Biri mu bintu rega byatumye bano bagabo badashaka kugaruka mu rugamba, badashaka no kurwana, kuko amabwiriza bahabwaga ku rugamba yo kurasa mu baturage barayanze, kuko babonaga bazashinjwa ibyaha by'intambara. That's why rero umugabo yavuye muri South Africa asa nk'umwizi mozo. Ntabwo ntagaravayo, ndagira ngo iyi nkuru nyibabwire neza. Amakuru nkurayo indani hariya nuko n'umugabo ubufasha yasabye Ramaphosa yamubwiye ati reka. Ingingo ya mbere, muribuka neza ko Ramaphosa yakupuwe inkunga na Leta z'Ubumwe za Amerika ku mpamvu yuko ingabo ze zaje kurwana hanga muri Kongo. Icyo ni icya mbere. Kabiri, muribuka ko Uburundi bwakuriho visa burundu ku mpamvu y'izi ngabo ziri muri Kongo zishinjwa ko ari abateroriste, arabicanye, kandi kuko niko bimeze. Ibyo murabyibuka. Izi ni impamvu rero zikomeye zagaragaje ko South Africa yamaze kuvuga ati reka ntacyo turi bugufasha, ati cyakoze turaguha ibitekerezo, kuko n'ubundi ntago abagabo bagutsindiye muri Nord Kivu bakakumanukana bakakwambura ibice byose, nizo ngabo ibihumbi zihari n'intwaro zigafatwa. Mbibutse ko kandi hari n'intwaro zari zaturutse muri South Africa, zimwe muri zo zafashwe zanze gutanga. Cyakoze hari ibifaru byatwawe, ariko mumbwira ukuntu bagarura ibifaru mu ntambara nka biriya bakagaruka kurwana, M23 yabifata ikongera kubibasubiza, kandi n'ibindi yari yabibimye. Yarabwiye ati muragenda imbokoboko, nta ntwaro muri butware. Baradiringa bahamagara amahanga, bitabaza amahanga yose. Amahanga aravuga ati nono bagabo makenga mucimo nizamba mubareke bagende iryanyuma n'intwaro zabo bazitware, ati nibagaruka nimuzongere. Ikindi umugabo aragenda kurura amakuru, amenya neza yuko abacanshuro bari mwahanga nibaramuka bafashwe batazongera kuhava. Buriya niyo mpamvu umucanshuro arwana asubiriye turutse, arwana ahungira Bujumbura, vuga ati wenda ahari, kuko amakuru yari yamenye. Abura arwana asubira inyuma, kuko n'ikimenyimenyi ejo ku munsi w'ejo hari abacanshuro bafatiwe muri Sange, barafungwa babiri. Abo ngabo rwose ni igihuha kugira ngo muzababone. Ikintu sinzima muri kucyumva. So rero Ramaphosa kano kanya yamaze gukatira umugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, afite ingingo nyinshi zo kumukatira, ndetse we na chef d'état major. Cyane umuntu wamukatiye cyane, ubundi Ramaphosa we kubera afite ibirombe muri Kongo yumva yazimena. Ariko kuko hari abafatiwe ibihano mu minsi yatambutse, murabyibuka intambara yabaye muri South Africa, bababwira ati izi ngabo ziri muri Kongo gukora iki? Ingabo n'abagore barasara ati abagabo bacu bashire muri Kongo gukora iki? Ko nta mpamvu n'imwe. So rero hari impamvu nyinshi zituma aba bagabo bavuga ati ntabwo dushaka. Rero Tshisekedi we yagiye gutakamba ngo babongere bamugagarura izindi ngabo, ngo bazane ikindi cyiciro gishyashya. Bagerageje gupropoza kuba bazana n'ubu tuvugana bacyari kubidiringa, bari kugerageza gupropoza kuba bazana ikindi cyiciro gishyashya cy'ingabo ahanga muri Kongo, ariko bijyanze, byabaye byusa ari gukutuza, tuzabaha ibirombe ni mu bifata tuzabaha ibyanyu. None aratanga iki? Ibirombe byo muri Nord Kivu na Sud Kivu byose ni ibyamo umutwe nyeshyamba nibifite. Ubu no kuvuga ngo telefone yonyine ishobora guhanduringa ibyo bintu niyo mu ntare. Niyo mpamvu mubona ubu tuvugana amahanga asa nkagiye inyuma cyane kuri M23, kuko ni ifite ibyo banago bakeneye. No kuvuga ngo bijya bintu byose bakurikiranaga kuri Leta Kinshasa bifitwe n'umutwe nyeshyamba. Bivuze ngo ubu mutwe nyeshyamba ni ufite urufunguzo n'ingufuri byose. Niyo mpamvu mubona ahantu hose hari ibuye iyo za Shabunda neva ari gucukura, iyo ngiyo zamwenga naho bagiye kujyayo bafata ikintu cyitwa cyose ibuye rihari. Ubundi urebe ngo amahanga yose araza akurira ingofero umutwe nyeshyamba babwira ati twumvikane tujye ku ntebe biganiro. Hanyuma babaga bose bari inyuma ya Tshisekedi bambwira ati kora ukunguko uzareba ukuntu bose bazamuvaho. Ubundi Tshisekedi agakenera ibiganiro atakibibonye, ubundi we akirukana ku buyobozi, kandi nabwo najya ashaka kwirukana batabishaka ntibazabyemera. Abagabo niko bakora, niko bateye. Nashaka kwirukana batabishaka ntibazabyemera, navuga ati twebwe niko tuzavuga ngo vaho. Ubwo abagabo ni bande? So ni uko rero umugabo muri South Africa byamwangiye, n'ubu tuvugana akiri gutakamba byanze, ari gutakamba byanze. Kandi koko nibyo none Ramaphosa mwibuke ko Leta z'Ubumwe za Amerika zafashe umwanzuro ku iki gihugu cyo kimwe n'u Burundi. None Burundi bwo nkaho bidahagije
burakubitirwa muri Kongo bwarangiza bugatabaza. Ese ko babufatiye imyanzuro kubera buri guhereza ingabo muri Kongo binyonje n'amategeko, ejo bundi nkaba nabonye buri gukubitwa bugatabaza. Umunsi Bujumbura niba yinjira byanyabyo noneho azatabaza. Cyakoze yaravuze ngo bizateza intambara y'akarere. Impamvu yavuze ngo bizateza intambara y'akarere nuko azi ko umunsi Bujumbura yinjiwe azatabaza Tanzania, agatabaza. Ese azajya gutabaza Tanzania n'ubundi Tanzania yarakubitiwe hanga muri Kongo, abayikubise ari bo bakiri bageni Bujumbura ayizazara aho ntafite ibyizere biraza basinde. Tuganire aho kavuga ngo Bujumbura umunsi yinjiwe bizateza intambara y'akarere, aho ibyo bihugu ategereza guhuruza bizaza cyangwa bizatinya, kuko n'ubundi bakunda kuvuga ngo uwagukubise ntawe yagiye. Aho bizaza ko n'ubundi wabyirukanye hari muri Kongo ari we n'ubundi uzaba winjiye Bujumbura. Aho bizaza icyo ni icyambere. Kabiri, ese Bujumbura yo ko bizwi neza kariyo yiyenza, kariyo yiyenjeje, kariyo yiyenza, aho niba tabaza aya mahanga ntazavuga ati se karibo babiyenza aho karibo barasha mwabihoreye mureke bikiranura. Aho amahanga ntazavuga ati abantu ni mubihorere neva twara mubwiye yanga kumva, kuko baravuga nimba Trump yarafashe uwo mwanzuro, kuko n'abakuru navaze gukurura no kuba Uvira itarafatwa nabyo ndabigarukaho. Biravuga ko hari mugabo ari telefone yavuye bukuru ivuga ati mwe muretse gufata umujyi wa Uvira, ni ikiganiro cyacu kihari. Akaba ari mpamvu bana bagabo bakiri kwisuganya, bizenguruka gake turabigarukaho. Hanyuma none muze guhuza ikatwa ry'amaviza ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko biri guturuka ku ngabo z'u Burundi ziri kujya muri Kongo. None mu bihuza no mu gihe n'umugabo yaba yatabaje, uko bamubwira. Icyo ni icyambere. Kabiri, hanyuma se ko bivuga ko ari telefone yavuye iriya yababujije gufata Uvira, ni ikibuga kinege nicyo njya kuvamo ko ari aricyo kiri kubatabara, ko ari uko nabwo bakubye izira connection z'intambara, zino ndege z'intambara ngo ntizihaguruke. Ubwo umunsi zakomeje guhaguruka zikaza kurasa abaturage no kurasa muri Uvira, ubwo telefone zakomeza hamagare ngo mwe muretse gufata Uvira, cyangwa azabwira ati nibo bari kubiyenzaho ni mumanuke na Bujumbura ni mushaka muhite murikuramo icyarimwe. Noneho nasakuza amahanga avuga ati simwe muri kujya kurasa, iyo muceceka mugatuza, iyo bukuri ingabo zanyahanga aha mukaka simwe mubiyenzaho mubarasa babateye Bujumbura. Sinzi ibyo muri kucyumva, mubarasa babateye Bujumbura kandi ibintu muze kubyumva neza cyane. Muko mubarasa urugero nk'ubu umunsi Bujumbura yatatswe bijyanyabyo kandi ko bihari, bazajya gutabaza ngo twatatswe kandi ari bo basanga hariya. Mwari mwumva umutwe nyeshyamba urasa isasu ukariyasa muri Bujumbura hari mwani magambo abagabo barimo bararaswa. Nk'ubu tugiye kubigarukaho, barimo baraswa bakaraswa n'ingabo z'u Burundi, bakabarasa ngaho zasuko ingahide ngaho drone ngaho iki bari kubarasa babiyenza. Aha tubyita kwiyenza, kuko ikigaragara cy'umutwe nyeshyamba urwanira abaturage bari kuraswa, kuko umugabo Neva afata ingabo akazahereza mu banyamurenge bakicwa na FDLR bakica, kuko uyu mutwe nyeshyamba ntago wakaye barahagurutse utari kubona ko abaturage bari kwicwa. Murabizi niyo mpamvu wahagurutse, bitwaga bazira ko abavuga mu Kinyarwanda ngo nabatutsi baharabishe. Makenga aravuga ati iri peta muri sigarane ya general yari ryasohotse, peta ryo ya general. Aravuga ati ntago njya kwambara amapeta mbona abaturage banyagize gute barimo barapfa. Umugabo aravuga ati ndahagurutse ndaje. Atangira kurwana. Nk'ubu ngubu mwambwira ko igihugu cy'u Burundi kirwana muri Kongo kirwanira iki? Tije tuganira. Ubu kirwanira iki? Ibindi bivuga ko byakwemo kabo karenge Neva sigara rwanira iki? Rimwe na rimwe aravuga arimo gukavaringa igihugu cyiwe, rimwe na rimwe akavuga arimo aragikavaringa bakirasheho bacyatatse. Abagabo bari kwigira za Mwenga bakageza Gisangani, barashaka za Gisangani za Baraka na hehe. Urumva ndi muri Kongo, murumva bavuga ngo tuzagiye Bujumbura.
mwari mwabyumva ejo bundi mumbwiri wari hamwe Makenga yakoze yigeze avugamo ko harimo Bujumbura yavuze za Copo avuga za Kisangani n'ahandi mwigeze mwumva avuga Bujumbura ntiyanavuze Uvira hanyuma nimurangiza ngo watanga impamvu mwebwe muri mudutuka mutanga impamvu ingabo z'ubundi ziri muri Kongo kano kanya zirimo zirarwana zica inzira karengane mutanga impamvu ziri muri Uvira mutanga impamvu zambuka zikajya Minembwe kujya kwica abaturage b'abatutsi mutanga impamvu zishimuta inka zabo zigashimuta n'abantu muzitange nibyo mpamvu ntaheri rero abagabo bafite impamvu yo kurwana amahanga si impamvu abyirengagiza kabiri mukunda kuvuga ngo RDF iriyo hariya reka twemere kiriyo Israel yewe ntiyabikurikira FDLR bafatanya kurwana FDLR buri giteka riteka ihora ivuga ngo u Rwanda turataka ngo yewe ngo tuje gushiraho ubuyobozi ngo tuje gukuraho ubuyobozi bubi mwigeze mu Abanyarwanda ataka ko bavuga ko afite ubuyobozi bubi nko mu Burundi bimeze umugi amatara araka amahoro n'amahoro imihanda iraryoshye bimeze neza Uburundi biri mu bihugu biri gufasha gushyikira imitwe yitwaje intwaro gushaka gusenya umutekano w'u Rwanda ndetse na Tshisekedi nuko Kongo nayo iri mu bihugu biri gushyikira umutwe yitwaje intwaro ahubwo umunsi umwe RDF yamanutse hari ahantu amakuru muzamba kuri za CNN mwiga muvuga ngo urumva ngo urabona ngo urareba ngo iriyo umunsi yidekara ikavuga ngo turambaye turamanutse si wazarendo si FDNB FARDC ntabwo tuyibara nari nkiri kwivugira ku mugabo wita Tshisekedi rero muri South Africa rero bitegereje bakabona ukuntu bazanye izo ntwaro bakajya barasugwana intwaro bazi ko umujyi wa Gisenyi bazawugira ubureti bakirasa bakagiturikiriza iyo ngiyo bakajya imahanga ati ubwo bakureho ubwirinzi ariko rero jewe wenda mufite n'umugisha wo kuvuga nkirubukira katuganira iyo bavuga ngo bakureho ubwirinzi kuki bundi babukura kubera iki bavuga ngo mukureho ubwirinzi icyambere ubwirinzi buri ku gihugu umupaka wese ugomba kugira ubwirinzi kuki bundi bavuga ngo bakureho ubwirinzi ni nko kuvuga ati mukureho ubwirinzi tubarasa mukureho ubwirinzi tubinjirire ni nko kuvuga ati fata ingabo ziri ku mupaka uzikureho none umupaka niba urangaza aduye kinjira bizagenda bite kutiye tunaganira kuki bundi ntejya muri izo comment ngo u Rwanda rwavuze ngo amahanga yavuze ngo bakureho ubwirinzi hari FDLR iri tayari kuza guhungabanya umutekano w'Abanyarwanda ihora yinjira ikora amafiltration irasa na FARDC ndetse no Burundi hari ahangaha njyemba numva nyine buri munyarwanda wese yahaguruka ndetse n'undi wese agahaguruka nyine akavuga ku iki kintu ndetse n'abandi bantu bose aho bari none bakabanza bakumvikanisha uburyo ki bavuga ngo bakureho ubwirinzi okay ese iyo bakuraho ubwirinzi kira gihe ubu Gisenyi bimeze gutera iyo bakuraho ubwirinzi kira gihe ubu nka Gisenyi bimeze ite umujyi wa Gisenyi nimba mwarabonye amasasu yari kugwa hariya n'ukuntu bahagarara kuri za Mogoma bakohereza amaroketi ubu nicyo bashaka bakureho ubwirinzi umujyi wajya ugira kangaratete bawusenya bawukire hasi bivuze ngo FDLR ikorana n'amahanga yose ayabashyigikiye rimwe na rimwe cyangwa se bakigiye ku Rwanda rushyirwa hasi ahubwo ni kwa kuno kuvuga ati ngo ngurigira wakiburuka gira gute ugapfa diribyerezo kuba bitandukanye rero ahangaho rero ubwo nyine nakaba kajemo ariko kwa turi kureba ku mpande zombi uburyo n'amafosa agomeje kujya Ramaphosa cyangwa se Tshisekedi aburyo akomeje gutakamba ajya imahanga atakamba mu buryo mwe cyangwa ubundi kugira ngo arebe ko byibuze bamuha izindi ngabo ariko amakuru mfite bamukujeho bamubwira ati reka waga wifashe wirwaneho twe ntabwo duhari ubyimenyere kuko ibyo twabonye twarabibonye kandi boko nibyo ibyo twabonye twarabibonye waga wifashe ibindi natwe turahari tuzaguha ibitekerezo gusa inama ntirarangira bivuga ko inama itararangira bivuga ko inama itararangira yabo bivuga ko inama yabo itararangira bakiri kudiringa nitugira icyo tumenya kuri cyo ndaza kukibabwira ariko amakuru nk'undi ndani hari
nuko umugabo bamukatiye bamwimye na kimwe, bamwimye imbunda, bamwima n'abasirikare, kubera ko ubu kano kanya barebye nabi igihugu cya South Africa cyafatirwa ibihano biri ku rundi rwego nimba byaratangiye, siza kubitindaho. Reka nijire mu rugamba. Uburyo rero nkaho bidahagije abagabo bamanuye Sukhoi mu rugamba, reka turebe ibintu bakoze muri Masisi. Nange murumviye Sukhoi zimanutse no kurasa vegrema barasingoza abaturage mu mirwano imaze iminsi Masisi. Umutwe nyeshyamba ugenda wigarura ibice bigiye bitandukanye wari wanyazwe na Wazalendo babacanyeho umuriro, babonye nkaho bidahagije bamanura Sukhoi na drone. Katurebe igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kuri wa gatanu ku itariki ya 19 Nzeri cyaramutse kirasa mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi gikoresheje indege na drone z'intambara. Amakuru yabira bitero byagabwe mu gitondo cyo kuri wa gatanu hakoreshejwe indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 na drone za H4 yemerwa n'umuvugizi wa FM23 Lawrence Kanyuka. Yanditse ku rwego rwa X agira ati Alliance Fleuve Congo AFC23 iratanga impuruza ku banyagihugu n'abanyamahanga ko guhera saa moya z'igitondo cyo kuri wa gatanu ku itariki ya 19 Nzeri ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bw'abaterabwoba ba Kinshasa ngo ryarashe mu buryo bukomeye uduce dutuwe cyane twabibwe Nyenge, Kitso, Hembe no mu nkengero zatwo. Yunzemo ko biriya bitero bya Sukhoi 25 na drone za H4 byateye impfu ku baturage benshi no kuvanwa mu byabo ku mbaraga kw'abaturage benshi. Nubwo atigeze atangaza umubare nyawo wabishwe, ibitero byo kuri wa gatanu by'ingabo za leta muri Masisi birakurikira imirwano imaze iminsi isakiranya imutwe nyeshyamba mu bice bitandukanye bya teritwari, aho inyeshyamba zigaruriye imidugudu myinshi. Barumva maybe ko izi ndege zahitanye benshi, tutagiye mu bintu byinshi, izi ndege zahitanye abantu benshi, izi ndege zahitanye abantu benshi, tutagiye mu bintu byinshi, zabivuganye biragaragara ko zivuganye abantu benshi muri Masisi. Ibaze Sukhoi na drone bahagurukira icyarimwe. Naho ejo narabwiye ngo urugamba ruracyafite igihe my friend, ejo narabwiye ngo urugamba ruracyafite igihe cyane. Aha urugamba ruracyafite igihe ku buryo bukomeye cyane. Murumva ko muri Masisi ni intambara, drone zagazwe na Sukhoi, kandi ngira ngo nta bwirinzi budasanzwe bukiri Masisi cyane, kuko ubona ko umutwe nyeshyamba nawo uri kujya mu bindi bice. Nababwiye ko umutwe nyeshyamba nawo wafashe ibice binini, sinzi impamvu ujya gukonkiringa. Nge sinzi nk'abanyamakuru numva uko dukunda kubihuriraho, twumvaga nyeshyamba uko zifata igice kinini kugikontrola bikaba ikibazo, kuko niyo mpamvu amafiltration aza abaturage bakisanga mu kangaratete. Bivuze ngo igice bafashe rero kugikontrola ni ikibazo gikomeye cyane. That's why rero amafiltration aza aho babonye Wazalendo na FARDC zananiwe, Sukhoi zikaza zikarasa. Urumva ko utayari abaturage bisanze mu kangaratete. Hanyuma y'ibyo umutwe nyeshyamba nawo icyo wakoze nta kindi, wahise umanura amakamyo b'abasirikare bamaze iminsi bapasinze muri za Rucuro. Abakuru bavuga ko bamanuye amakamyo yabo ahanga Bukavu, tujya za Bukavu, ndetse nkaho bidahagije baramanuka babajyana abandi za Runingo mu nkengero zigize Uvira. Aha basanga bari kwitegura ibitero bidasanzwe biyenda kugabwa na leta Kinshasa, tutazi ngo biraza guturuka he, kuko ingabo zo zirahari zigomba kubigaba. Ndetse ande makuru akavuga ko abantu bari kwitegura ibitero byo gufata umujyi wa Bukavu ndetse na Bujumbura. Ariko kandi makuru akavuga ko leta Kinshasa nayo ejo yahise yerekana ibindi bigera ku 12 bapasingishije bashaka kuzana mu rugamba. Ntumbaza ngo barabinyuza he, ariko ikigaragara cyo bajya babinyuza za Warikari, kuko impamvu mubona hari agahenge nuko ibice binini birimo urugamba byazengurutswe access zimera ingabo zarakatinzwe, ikibuga cy'indege barakatinze, ibuga by'ibyina imihanda barayikatinze. Niyo mpamvu mubona Goma hari agahenge, Masisi na hehe nubwo hazi zo ndege
ariko ibice byose urabona ko bisa nkaho biri balanced ku mutekano. Hanyuma ikiba gisigaye niyo mpamvu mu hari urugamba ruri kurwanwa iyo ngiyo za Shabunda, hari ibibuga by'indege, iyo za Walikale, iyo za Pinga, bataza kugerageza kuzana izo ngabo ngo babone nyine aho bazideploying. Niyo mpamvu njyanga hari imitwe nyeshyamba ugaragaza gukwenkeringa ahantu hanini cyane. Urabona ko na Bukavu bafashe ndetse bakajyana n'ikibuga cy'indege cya Kavumu nacyo bakagifata. Bagerageje gufata ibice bitazajya bituma abarwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bakira imisada. Bakira imisada. Ibyo rero nibyo byatumye bagerageza kugenda bakonkeringa ibice binini mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wenda icyo nicyo twashingiraho. So rero ni mu iyo mpamvu basa nkaho ba deploy izindi ngabo nyinshi mu makamyo. Amakuru avuga ko ngo mu ijoro bamanuye amakamyo menshi cyane yizi ngabo bagenda bazideployinga mu bice bigiye bitandukanye kugeza ubwo bagenera niyo za Uvira. Ariko nubwo bimeze bityo, amakuru akatubwira ko urugamba rwazindutse muri axe hafi nyinshi cyane. Aho Shabunda habaye urugamba ngo Wazalendo zarashe ku rwego rukomeye cyane. Shabunda ngo hazindutse urugamba ruteye ubwoba, aho Wazalendo zazindutse zasumuriro ku mutwe nyeshyamba, ngo barwanye bararasana ivumbi riratumuka. Amakuru avuga ko ubu tuvugana urusasu rwa Shabunda ngo rukiri kwaka umuriro. Ayo ni amakuru dufite ku rwego rukomeye cyane. Shabunda haraka umuriro. Nzibira amakuru avuga ko n'amasasu naho yahageze ndetse nayo za Kanyora. Urumva rero hafi territoire ya Warungu yose, urumva ko amasasu yongeye guhaguruka ku buryo bukomeye cyane. So rero ntago ari Wazalendo gusa zaje kumwe na FARDC bagaye ibitero mpaka ku buryo bwose bushoboka, mpaka umutwe nyeshyamba wogeje inyuma cyane ko binavuga ko uyu mutwe nyeshyamba nawo uri kugenda force kujya ushaka gufata Shabunda hafi ya yose. Kandi Shabunda hari ingabo nyinshi z'u Burundi. Shabunda hari Kirombe. Iki Kirombe rero bano bagabo bavuze ko nabo uko byagenda kose badashaka kugitakaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ngo no matter what ngo nabo kino Kirombe baza kugitakaza. Ngaye nguko ntago nyende biza kuvugaho byinshi. Amakuru avuga ko hagoye benshi mu bice bya Shabunda habaye urugamba rukomeye cyane. Hanyuma ntago iyi nkuru nayicaho ntayibabwiye, mbabwire nongeye nyibabwireho gato cyane uburyo Warungu habaye urugamba rukomeye cyane ku mitwe y'ibiri nyeshyamba, aho Wazalendo yasubiranyemo ni abarwana ku ruhande rwa Malayika ndetse n'abarwana ku ruhande rwa Nyakiriba. Ese ngo bihagaze bite? Amakuru avuga ko kuri wa kane ni ku munsi w'ejo ahongeye kumvikana urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje, nibura abantu batatu bari bamaze kumenyekana ko bapfuye mu by'ukuri, ariko umubare mwinshi ukaba wakomeje kugenda wiyongera. Societe civile yo muri ako gace iragira iti imirwano ikaze yabaye kuva ku mugoroba w'ejo, ubwo haye bayire kwa gatatu hagati y'imitwe ibiri ya Wazalendo mu murwa mukuru wa territoire ya Mwenga. Aba n'abarwanyi w'ise General Malayika ndetse n'uwise General Nyakiriba. Abangaba ikindi gutuma barwana ni ukugira ngo bagenzure centre ya Mwenga. Ikindi amakuru avuga ko bamwe ngo bashyizeho bariyeri, niko amakuru avuga. Amakuru avuga ko bamwe bashyizeho bariyeri abandi bakayikuraho. Murabizi yo n'abagabo barwana gusoresha bagira ngo basoreshe uduce dugiye dutandukanye. Umuturage waho akomeza agira ati kuva mu gitondo cyo kuri wa kane urusaku rwinshi rw'intwaro ziremereye rwumvikanye mu mujyi wa Mwenga rwagati, bituma abaturage bahangayika. Ibikorwa byose by'ubukungu n'uburezi birahungabana. Itamajoro ya Nyakiriba yatwitswe. Andi makuru kandi yerekana ko guhangana kandi byaturutse ku gushaka gukuraho bariyeri zashyizwe ku muhanda wa RN2 na Nyakiriba. Izi bariyeri kandi zashemwe n'abarwanyi ba Malayika na Foka Mike batera uburakari umutwe wa Nyakiriba. Mu itangazo rye umuyobozi wa sheferi ya Nyabasile Mwami Kalenga Riziki yihanganishije abaturage bari guca muri iki kibazo, anasaba ko bagerageza kurindwa. Territoire ya Mwengerere mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kandi igakungahara kuri zahabu n'andi mabuye y'agaciro, iri hagati ya territoire nyinshi nka Warungu, Shabunda ndetse na Uvira. Ngaye nguko
uko niko urugamba ruhagazaho. Munyamere Nsoreze ahangaha kuri inkuru ivuga ko iki gisirikare cya RDF gishobora kuza kwisanga rero gifite ibirindiro mu kindi gihugu. Ubundi kuki inkuru yaje gutya bisobanuye iki? Ititire yakivuga ko ngo u Rwanda rushobora kuba igihugu cya mbere muri Afrika gifite ibirindiro by'igisirikare mu kindi gihugu, ariko birashoboka ari muri Mozambique. Reka turebe. Amakuru akomeje kugenzura cyangwa se akomeje kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga ataremezwa neza n'urwego urwego rwose rubishinzwe, aravuga ko u Rwanda rwaba ruteganya kugira ubwa mbere ibirindiro by'igisirikare mu kindi gihugu cya Afrika nyuma yaho rukomeje kwigaragaza mu kubungabunga amahoro hirya no hino ndetse no gutabara ibindi bihugu ku masezerano yo hagati y'ibihugu byombi. Aya makuru kandi avuga ko amasezerano y'ubufatanye mu bijyanye na gisirikare aherutse kuvugururwa hagati y'u Rwanda na Mozambique ashobora gutuma u Rwanda rushinga ibirindiro by'igisirikare bihoraho mu ntara ya Cabo Delgado ikubye u Rwanda inshuro zirenga 3. Bivuga ko mu gihe ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Mozambique zabashije kubuza ibyihebe kwigarurira intara ya Cabo Delgado, ibi byihebe byahenduye amayeri bikaba bitaguma hamwe kandi ngo bigakoresha ibitero shuma bya hato na hato bigakomeza kubangamira abaturage n'ingabo z'iki gihugu. Kubera ubunini bw'intara rero hakenewe koherereza ingabo zabasha kugera mu bice byinshi by'intara no kongera umubare w'ingabo za Mozambique zitozwa. Ari nayo mpamvu hakenewe ibirindiro bikurikirana byose kuri tere kandi bikagabanya umutwaro uremereye w'ibikoresho cyangwa se w'ibikoresho ku Rwanda. Aya makuru aramutse yemejwe u Rwanda rwaba rubaye igihugu cya mbere muri Afrika gifite ibirindiro by'igisirikare mu kindi gihugu. Ngayo nguko rero akabara makuru twari twagerageje kugenda tubategurira mu buryo umwe cyangwa ubundi. Hanyuma rero izindi update niziza kuza turaza kugenda tuzibahereza. Turaza kugaruka ku ndege rero yatwaye uyu mugabo Neva mukura muri Guinea Bissau, akaba ari nyirawe cyangwa se mu by'ukuri president ubwe ku giti cye wamwihereye ifite akamuzana. Inkuru aza kuyibagaruraho neza aho duhora tuza guhura ku rugendo. Mwakoze ndabashimiye, tuze gusubira. Bye bye.